Tak tontong galamai jaguang, tak gunda-gunda kacang buang basi. Onde uda usalaba manuang iko upia kapau be hati. Asik. Hari iko Ides Nio memasak galamai. Galamai iko salah satu cemilan dari Minangkabau ya dun sana. Langsung kita buat. Iko santan, pakai santan kemasan sebanyak ampe bungkui. Masukkan air, airnya air biasa saja. Lalu masukkan garam. Dikacau-kacau. Masukkan separuh saja di sana. Iko saka. Sakanya saka buku ya. Sebanyak 1,5 kilo. Daun panamusang 3 helai. Lalu dimasak. Sambil menunggu masak, nah kita masak dulu kok kacangnya. Atau namanya di oseng-oseng ya. Iko ala masak, dibuang kulit arinya dan ditumbuk pakai batu lado. Iko sakanyo ala manggalaga, matian apinya. Iko setengah bungkuih tapuang sipului. Dikacau-kacau sampai tak aduk sadonya. Nah, iko lah tak aduk. Disaring. Masukkan saka tadi. Dimasak. Dimasaknya pakai api sedang ngalok saja. Iko lah menggalaga. Kalau ala menggalaga modeko diketekan apinya sakete-keteknya. Dikacau tarui. Dia agak panik sangenek tangan sana. Modeko ko lah masak kok. Terakhir seraian kacang yang ala batumbuk tadi. Dan dikacau-kacau. Dimasukkan ke tempe yang ala dialeh sama daun pisang. Lalu dicetak mau pakai plastik nenek. Sekadang nyikol plastiknya. Dialeh atau diolesi sama minyak manis. Dimasukkan sesendok makan. Dilipek. Modeko. Dan lah. Iko nyudun sana galamainya.
rasanya lama bana, boleh dicoba. Terima kasih dun sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.